Kublai sibun epi barok ki perlot ki baju page baju kersan ya kan ka YouTube channel ka jonga ka baman lakasgi. De sai simpat ngin ya page ya ka report ka badai menta ka arfinyo direct jamang arhajar arpau. Katkum ka report na katanat ka kot kya jong ka sarkar India laya tu ba kibru ki bayo ya kan ka jingpang COVID-19 hapo kari India tang hapo ka arpsau genta ki kiu kumba henru hajar laispa prapnyongut bat ki blak khladno shispa nyapangut. Tekidon katu katni kijela kibla palat ya ka henru hajar ngut hakajing syakta jong uni COVID-19 kata ka Maharashtra baro ki bayo ya kan ka jingpang COVID-19 kidon kumba san saw hajar nyospa san prangut kibla kodno kan ru hajar khandai spa san sawngut bat kibla khlat shi hajar nyospa khanai pu arngut baar ka Tamil Nadu khan nyaw hajar nyospa ar prangut kibla kod khandai hajar laispa saw pu arngut bat kibla khlatno shispa ar pnyongut balai Delhi khat saw hajar saw spa anrup sangut kibla kod nyaw hajar arspa ar phlaingut bat kibla khlatno arspa praprangut basawan ka Gujarat khat saw hajar praspa ar phlaingut kibla kod nyaw hajar shispa lai khandaingut bat kibla khlatno khandai spa khatsangut basan Rajasthan nyaw hajar sanspa lai phnrungut kibla kod saw hajar shispa nya phuwai bat kibla khlatno shispa nya phongut Bandriu ka Madhya Pradesh nyaw hajar apsangut kibla kod lai hajar hendruspa prap khandaingut bat kibla khlatno lai spa sangut Banyaw ka Uttar Pradesh hendru hajar sanspa sapu prangut kibla kod lai hajar hendruspa khanai prangut bat kibla khlatno shispa nya phongut kinde kide ke nyaw teli kijala kibla syakta palat yaka hendru hajar ngut hauni COVID-19 de khandiat nya phai shaki jala kibadon hapo North East India ka Assam ka de ka wei na kijala ka bakiu state ba haka jing syakta jong uni COVID-19 haba kibru ki bayo yakan ka jingpang na po ka jala Assam baro kilong henyo spa sawngut kibla konno hendru fa arngut bat kibrang don habdeng ka jing syak sumar menta hendru spa life sangut kata tang hapo ka arsau kenta napo ka jala Assam ka kiu kumba shispa nyongut te katu kaniki district kibla syak tajur lani kiba khambun napo ka jala Assam kilong Kamrup Metropolitan aspa sangut bat golaghat shispa sapulaingut napo ka jala Tripura aspa laifu arngut kibla kodno shispa hanrup sangut bat kibrang aktif kis hanrup nyongut kata ka distrik ka bakham syakta jur kadeka dahalai shispa hanrup sangut napo ka jala Manipur baro live khandaingut kibla kodno sawngut kibrang sa menta hapdeng ka jing syak sumar napo ka jala Manipur live sangut kata ka distrik ka bakham syakta bun kadeka Chura Chanpur kata khat nyongut te habangi phai pach ka jala jongi ka jala Meghalaya baro kibayo yakan ka jingpang COVID-19 hapo ka jala Meghalaya kilong arthongut khat arngut kibla kodno bat iwei ibla khlat te kibrang don hapdeng ka jing syak sumar lani aktif case menta kilong nyongut kentup ya sangut kibrang syok thamai menta kasngi katkum ka jing yathu jong u chief minister Conrad K Sangma hapo ka Twitter laong bakini kisangut kidai kibawan napo ka jala Haryana henrai kham yathu pat kidai naka ai ka district basan ka jala Nagaland baro khandaingut kentup ya sangut kibrang syok thamai menta kasngi Bandriu ka Arunachal Pradesh arngut ibla konyo iwai sa stang iwai bat bapra kadai ka jala Sikkim kad hadu menta ka jala Sikkim kadang don tang iwai ibayo yakan ka jingpang COVID-19 te ladang khenlang baro kibru kibayo yakan ka jingpang napo ki jala bat ki dawla nong ki bahap hapo kari India kidon kumba shilak san phwe hajar henyo spa rup nyongut kibla khlatno saw hajar laispa lai nyongut bat kibla koy rup saw hajar saw spa ar phnrungut te kibadang sa menta hapdeng ka jing syak sumar lani aktif kis habaro kari India kilong praphulai hajar sawngut ditang kini ki khobor mtasngi khoble sibun